изготвуваат книги за основците и за учебникот по ученото определение кој што превежува. За основците? Вака на повеќе наврати сме објаснувале дека треба да се направи една мала дистинкција за учебниците кои се обезбедуваат со постапка на откуп и учебници кои се обезбедуваат преку јавна набавка за печатење. Јавната набавка за печатење заврши, одлуките се потпишани, Бирото за јавни набавки треба таа законска постапка за проверка на целокупната постапка да си ја заврши, да ги потпишеме договорите и веднаш да постапиме кон печатење на учебниците кои недостасуваат од 2014. Бидејќи последната јавна набавка за печатење на учебници сме ја имале во 2014 година. Значи, 5 години не сме имале таква јавна набавка, бидејќи или во некои други инстанци, или во судски постапки, се успеало на некаков начин да се поништи истата. Затоа верувам дека овој пат постапката е се регуларна и после 5 години можеме да имаме и печатени учебници кои за жал недостасуваат во нашите училишта. Така. Не, тоа што е повлечено и од страна на мојата претходничка, министерката Десковска, тоа е повлечено и секако дека ние постапуваме понатаму кон креирање на нови наставни програми по одделни предмети и така натаму. Нема отстапки од тоа што веќе е направено. Министре, има еден проблем во однос на уписот на првачиња кои немаат примена вакцина. Дел се запишани и посетуваат настава, меѓутоа свесни сме и за неодамна немил, ајде ќе го наречам, настан во Велесо исто прво одделенче. Има ли решение, директорите бараат веќе месец дена од Министерството за образование насока како да постапуваат, бидејќи сакаат сепак сите деца да добијат право на образование? Значи, нема потреба за некоја дополнителна насока. Институциите на системот треба да постапуваат според законот. Исто така и на влада на повеќе седници, повеќе пати сме го разгледале ова прашање, имаме конкретни заклучоци. Оперативните институции, како што е Државен просветен инспекторат, ја врши својата работа, така што во оваа насока немаме дилеми до сега. Ама остануваат деца? Ние сме кажале и сме ветиле дека ќе обезбедиме и теренска вакцинација заедно со Министерството за здравство, се со цел таа законска обврска, каде што јасно, гласно, прецизно се вели дека при упис во основните училишта треба да се достави и потврда од страна на родителот дека детето ги има примено задолжителните вакцини. Значи, треба консеквентно да се испочитуваат законските прописи во оваа насока, а за повеќе, нели ние се соочуваме и се соочувавме со епидемија, така што треба да имаме разбирање кон сите овие околности со кои се соочува. Министер, çfarë do bëhet me nxënësit e Bërnjançës që bojkotojnë, ndërsa komuna e Gazibabës thotë se nuk është e informuar, edhe pse ata bojkotojnë dhe është sqaruar në mediumet tona. Cili është qëndrimi juaj si ministri? Ata kërkojnë vetëm një furgon për transport. Pra, transportin e nxënësve nuk e siguron Ministria e Arsimit dhe Shkencës, po e siguron njësiteve të qeverisjes lokale, respektivisht komunat, edhe kështu që unë inkurajoj komunat që të veprojnë përputhje me dispozitat ligjore edhe në kuadër të detyrimeve të tyre të ndërmarrin edhe përgjegjësitë që u takojnë. Po, ato do të thonë refuzojnë që disa herë të marrin atë përgjegjësi, po thonë se nuk janë të informuar. Nuk është çështje edhe informimi, por është edhe çështje se nxënësit prej një komune në komunën tjetër do duhet të udhëtojnë, ndërsa secila komunë ka për obligim që të mbajë llogarie dhe të sigurojë transport për nxënësit e komunës së vet, dhe t'ju ofrojë arsimim në kuadër të komunës së vet, në përputhje edhe me dispozitat që janë të parapara në ligjin për arsimin fillor edhe të mesme që kanë të bëjnë me rajonalizimin edhe brenda një komune të caktuar. Sa i përket vaksinimit, a keni shifra se sa ka mbetur pa vaksinuar dhe për incidentin e fundit në Veles? Çka ju rekomandoni drejtorit, me qenë se ka kërkuar mendim? Po, sa i përket rastit në Veles, organet operative, respektivisht Inspektorati Shtetëror i Arsimit, tashmë ka vepruar
ka qenë në teren dhe se sigurisht se edhe në këtë rast edhe në raste tjera duhet të respektohen me përpikmëri dispozitat ligjore, ku janë të qarta, sakta, precize, ku thuhet se me rastin e regjistrimit të fëmijës në klasën e parë, prindërit do duhet të dorëzojnë vërtetim se fëmija ka pranuar vaksinat e detyrueshme. Kjo dispozit ka qenë edhe në ligjin paraprak për arsimin fillor, edhe në ligjin aktual për arsimin fillor, të cilën e miratuam para 2-3 muajve, kështu që në situatat ku po përballemi edhe me një epidemi, ne së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë kemi ofruar dhe jemi në dispozicion që ta ofrojmë edhe vaksinim në teren. Измина македонски објаснувањето за ако разбрав добро, за Велишкото училиште објаснувањето. Не, истото. Сонг, може едно прашање, значи веќе помина повеќе од 7 дена од понудена влада за 10%. Требаше за една недела Сонг да даде веќе некој одговор. Имавте контакти, срети, нешто се очекува? Не, јас чекам финална одлука и од страна на Сонг. Тие за нас представуваат голем партнер, со нив негуваме солиден, одличен социјален диалог и очекувам дека ова покачување на платите, трета поред, 5+5+10, ке се прифати на најдобар начин. Јас посакувам тоа да се случи, бидејќи навистина ова е историско покачување. Кажете, кога сме имале по-големо покачување на платите во дејноста образование до сега? Од денот на осамостојување на нашата држава, па до сега. Никогаш. И сепак велиме, дали заслужуваат повеќе сите вработени во дејноста образование? Секако дека заслужуваат повеќе. Али сме направиле многу и ќе направиме многу за подобрување на материјалниот и социјалниот статус на сите вработени во дејноста образование. A bën shqip këtë? Unë pres përgjigje finale nga Sindikata Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. E di se janë kontaktet vazhdueshme, në mbledhjet vazhdueshme në nivel të regioneve, edhe pres nga ata një përgjigje finale, po dëshira ime është që ky propozim i qeverisë të pranohet, pra propozimi i cili edhe kaloi në seancën e qeverisë të pranohet, për arsye se nuk bëhet fjalë për një rritje të lehtë dhe zbehtë të pagave, megjithatë është një rritje e rëndësishme, siç e kam thënë edhe më herët, është rritje historike e pagave, 5+5+10%, dhe më thoni se kur ka patur rritje më të madhe të pagave në sektorin e arsimit, që nga pavarësimi i shtetit tonë deri më sot. Asnjëherë. Prandaj, unë pres që një propozim i tillë të mirëpritet, edhe të vazhdojmë punën dhe të vazhdojmë me angazhimin tonë në drejtim të përmirësimit statusit të tyre. A meritojnë më shumë? Mos i mdhënë si tanë. Sigurisht se meritojnë më shumë. Gjithherë meritojnë më shumë. Po kemi bërë mjaft dhe duhet të bëjmë ende më shumë për ta përmirësuar statusin e tyre material dhe social. Прашање во врска со учебниците, јавноста беше наистина згрозена од текстот што се појави во учебник по македонски јазик за 5-та оделение, несоодветен за нивната возраст. Станува збор за текст поврзан со пубертетот. Дали воопшто се внимава на тоа што се објавува во учебниците, дали се врши рецензентите, дали се читаат воопшто и дали планирате да се повлечат овие спорни и неубави содржини? Така. Edhe në Shqip ju lutem. Не, до сега вие знаете, сведоци сте, биде Министерството за образование и наука понекогаш донело одлука за повлекување на одреден учебник, кога се констатирало дека има грешки. Исто така, во февруари месец 2018 година, ние сме го измениле и дополниле законот за учебници во основни и средни училишта, каде што е предвидена можност за корекција на учебниците до 30% ако се утврди некоја било каква грешка, од методолошки, научен или било каков аспект, или од аспект на превод и адаптација. Така што за било каква дилема за учебниците можеме да се обратиме како граѓани и до педагошката служба со иницијатива и со конкретен предлог да се отстрани некоја евентуална грешка. А секако постапката за одобрување на учебник е утврдена со закон. И во рецензенски комисии, и во повеќе филтри, нели поминува еден учебник за истиот да се одобри и за употреба.
така што ако се утврди било каква грешка по било кој учебник, имаме законска постапка грешката евентуална или да се коригира или целосно учебникот да се отстрани. A do të korrigjohem gabimet e tilla dhe distribuimi i librave, deri ku është, në cilën fazë? Cilë distribuim? Distribuimi i librave në shkolla dhe a do të korrigjohen këto libra me gabime që i potencoj? Pra, ju e dini se në vitin shkollor 2018-2019 22 tekste i kemi korrigjuar. Kjo për herë të parë ka ndodhur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që të korrigjohet një tekst i vetëm. Jo 22 tekste shkollore jenë korrigjuar në vitin shkollor 2018-2019. Dhe ka tekste shkollore të cilët duhet të korrigjohen në të ardhmen, eventualisht. Në histori, gjeografi, apo ku e di ku, për çka opinioni ka ngritur shqetësime të caktuara. Mirë, po ju e dini se ne jemi në një proces të finalizimit të asaj që rrjedh nga marrëveshja edhe e Prespës, po që rrjedh edhe nga marrëveshja me Bullgarinë, dhe kur kemi një produkt final nga Komisioni ndërshtetërore, atëherë edhe në aspektin internal, brenda për brenda vendit, tekstet shkollore do të rishikohen edhe programet mësimore dhe atëherë me kohë do ju njoftojmë se ku dhe në cilën lëndë mësimore do të ketë ndonjë korrigjim eventual. Ndërsa sa i përket distribuimit të teksteve shkollore, të gjitha tekstet shkollore, për të cilat ekskluzivitetin e ka, edhe e kanë, shtëpit botuese të njëjtat janë distribuar në çdo shkollë. Ende jemi në proces për finalizim procesit për tekstet shkollore për cilën e ka ekskluzivitetin Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe për cilën Byroja për Furnizim Publike do duhet ta përfundojë atë procedurën ligjore të kontrollit që ndodh, e kanë obligim ligjor ta bëjnë një procedurë të tillë të kontrollit kur kemi furnizime publike me një vlerë të caktuar, më të lartë. Faleminderit. Prihet na. Fala.